Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Uba Anthony Kongwang, ubalami man aireng persya uba Preston Tensong, ubalong MLA Bamenta, badu Deputy Chief Minister Jong Gajala, ulong buba Preston jutip ya kajing jong ipajba hapo constituency, namar ba ulet mi syapung usla constituency tang sisien hakasan senam. Hakajing kran bigala pathai kubur, hadim baladap kajing tap kerteng ha office jong Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District. Ulong bakum ulong kerjaan bermenchua, yahab setia ya rukom trikam jong uba Preston. Badai halor kini kanong rim, ba umban si ban ino uba Preston, ba banyak kun persyaru yu hagani kenti. Selain itu ini kerumen gini panjang. Tiga tahun ban kong kalau ban sekri hok yu duk sup. Orang ini kini ngatip bahaya konsi nomor dua. Kalau poilot itu konsi nado unsya hadu mentaru. Dengan iba hapus lagar sini iba. Ki beliau bersepakat, walaupun kita dok semua kirang lagi juga. Kamu yang kata pengakuan, bangan syakri hok ya ki beliau ki bedok ki barangli dan kam hok kejinya rap zong unang mikmat. Klaim dalai siliang ini. Kabar, kan kamu ya ki samlar wak mak biba kini kita ada pelajaran kejinya ki. Bagi samla di Bamdon kam dan jam kilo desperate doji kan. Teh habang ipai sekusan si jengi itu kalong kumju itu pun ki samla di bulan ansari kindon kam. Inga bu ya ki ya kan inga manak mat wah larang aboy sekatong ngan wat kilat lenti kumno ban kau kam jam ya ki samla jengi ki dan ki samla nak kusan si jengi ki bami sekmat ban ba yuma ban protes namar ba ki don hakajing do jikermen wah tika boy ke tika manakman bagi samla ki bangi syajong bagi dei gelawai ndekum bangi menta ki don hakajing do jikermen dengan siapa dengan ladang apoy ketongan persang ban wat kilat kelentikum no bakin la ban yeng lagi jong gicar konslagi hawan file mission apo selo dari headquarters East Khasi Hills atau ketika subdivision yang dia kamu kasudan tak sembrang mo kamu pat lang kurang mo cintri kamu tila rakalalong ti rakalabiang tingin wan senis kajing bombiang kani ngapan iya kajing bombiang ya nak kajing sang ini ben file chat dan resan senai mensual apli ente utam tani iya tinggi ni hawan file nomination sini dikatai kelas sakhi bakam empat biang iya ong bagajing mino jeng akadena tahu bangamnya hat ya ke polisi terkam jeng omeli no biwa meli jengi number 1 ke usai lagi saya konstitusi tang sisian sarsna. Ujuk kampoj konstitusi mah. Tikum no pintep ya ka, jingga jangan pai bala tapi mulai sih. Te wadah kapor corona ngimi bawa meliu pai kuat sepai ba. Kata ka, oh pai pai ba ka. Jingga mah. Kalenti ke bacengai konstitusi bayar. Kinuan ru nang the sene silong ke bacengai ke jinglon ke babut. Ki pai bala lagi kuat bani kundu yo nong wikmat ki hawan sene silong. Ki. Te kata ka deu we. Kabar kan itu iba, hakapide ban ngai iba, nak liang jong nong ikmat, don jing sania, thot nak liang gilar jong ketukan ni, ndam berkhaj, kilawet kilathot, nak kata tahu ngamban sih ban, ni, kapide parti vice president dan ni, kan tentang bantai lajong, kemudian kan ya kajing komen semua, lapan siam menlap kajong ka, lap ngatengah. So far so good. Iburom astu bagi daya keren kadon gaji su jumut kadon gaji ya sunat dengan nakalian cuma ngabeng jika bagi dai buat gue buat temo amla ben komen ta juga kadon kal air ha pensla bobe bak diberi gi kwa empat mayu nang wikman tinggal don di kajing kerman ban pos katong bai ba perstat bai ba yilut bai ba aktif lut entah ke karahi kasong hau bai ba kajab karam ngi ki kandidat imla batai ni don tang siput upai ba pun saai karai ngam don ni mo ngam nang itu ipi ngalit sipai ba ta kajing i ta kajing suret na karpat ku upai ba jan perslang sisi bala artosnam bilai jet yo Emily ti kumba ka sawa kal er jingkla na karpat ipai ba ta ka basuret mo bakin subha bakin ai ka jisa jaga parti jingi jan
toh nongkong nong siap ai ko burung ni play wala ai biang play biang yang akan sa sisin bangan ile nak parti UDP bagi pak trong ka ar pandai mau program si kala pencok yang arsin ko mabali kat kum kuci janga kenya diberi bak parti pak trong ko mau program si ki ya ke parti ngai iba dai tangkap parti UDP ke parti Trairi kepala penilai persyak buat kepala ruban bat ya ulah kamu cong sincar lagi kemsian awan rakyat terkeroi kepar kayu bukan pokok kecelan kecemu bagi baik juga pernah mau kurung si ki bahaya ke parti ki bagi burung bahaya ke parti Trairi kamtam ya ke parti UDP ke bala pencok yang arsin kumbang lagi iya kini tidak sengi kepada dia lagi iya ki YouTube media ki ba kila panon kam bakla kendia kubide nak kendi payat hakibide bat tu kada waisbo bat kitu ki mau nongrim lagi kebalapan ting kebalapan kulmari pajba nong sum ko ka art ndai mau pendutun sini perbu kalian conga ngasudan badong ba lagi ba ting pajba kelas tu na wat kan rei na kalian jonga ngasukan pat iki pajba congkat nai mau produksi banlong ki bacai ha banlong ki bacai berpeni ya keburung ka ko apalagi kamtam hagani ka sin ke muntah ngasem wadah politik so ngem dei long nongsun ha aku pun bahaya iwan yang aban kerpat dah ke musim ceng surit ngapendem yildi hari ketu kecing lek jonga kiriu dan buram ki bubun apa ka ar panai ma produksi ki bacudan sya ka parti HSPP aku por kecing lam cong iba dan mukim menta kilai dan lang dabni ka beskal tonat kalong ni wei perlok ramba conga bolong ko men bana drolah kumjo ibu cuile persya yang arsin na ke parti kongres menta ilai dan lang bangi hagibide berkenik election pemerintah 100% bunyi jam nomor kipat baik kemarin ada okasi ke bah lingkong ilakwa yang ni ka seng reulum seng UDP bakanon cakap kimat kibabun bak kibangile tambah kibah khamat kilong abang ipet yang melim konsensi berkoi na ya nadu nalau sotun syadu semelim lum kabakongsan emta jingkuna kipat bak di ko nang ta bak kuliah putih education mo bak ki healthcare kiba we don't come but most of all kita pada kadi kajing snack policy nak benta kini ki kena kejongi bakin yo ya kala bangin ai ki lat ki lenti baka sarkar konon ra bakin finance ki bat maki ki yo pensengi kam jam jo former MLA bersting MLA paling osi 100% bangan job namar bang fi mentahi kira phai khmat pe chakasang rolum bat kata ada keseng UDP bangan i sapang jongki batang koi kalong bakat sapang alat kajot kape sudah nadu pastang adu bakut kamaling konsensi namsim i kano kacing pala akini ki khatsan sinan tinggi kita bila pun kedau kita ki mangin ngi fi nadu ki mak ombam komdi kasurok kamtam kat sapang ilat kasurok kamdan kasurok nangta ki jaka puli ki baba nangta ki jaka sumar ki baba kita kimpat dan pemalim konsensi wat ki kena nangta pemalim konsensi ki bon ki bela represent ak sport ya ka state but kidon ki ba menta ki club repair jongari India bele kai handrai ka infrastructure lani ki facilities ki empat chung jo ai dua hambalong mentai ke puar bisa katri kami ya bro konsensi handrai tangkawai kalong pagi patba hakani ka kenti kilayo i palat ka bisa bat menta kila pai kemat so brio bantre om da ka bisa oh gede ketu jaga gede ka khapnya ba nia ban ngin hapan ya wat balai bagi penslam karena hai balik ke Islam adu kan ni pergi kita daw ke Islam but hadin bangilayo ya kita daw tinggal akan penstat ke kam abang lapai kumu nong mikman oh ngalau ni fi kum ta bangilai i mo ki jumping ha ki last moment jok NPP ru ki candidate mo ni ikat umar tendanggo ubri ubala Islam ba but ubala resign do wan ka kongres banyale nak NPP
Andrai ke jingja lai iya kini kisni ha kelas momen Martin Danggur udang pet te kelas mo tu rupa bakani ka liang imat kelas dang ngam te na ta ka lai